Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Haleluya, haleluya. Thixo uyamangalisa abathandekayo, Thixo uyamangalisa. Uyavuma abantu ababi njengathi, abantu abangalunganga, abantu abonakeleyo, siphile edlula amalanga, zidlula izinyanga, idlula iminyaka silokhu siphila. Ya, ngakutshela ngathi mina okwenza siphile kuze kube lamhlanje ayisikho ukuthi uNkulunkulu sinikeze ithuba lokuthi sisebenze nzima, sifundise abantwabethu, sifeze amaphupho ethu. Hayi, ya ngake ngakuhlabelela ingoma ethi yona kusiza ntoni na, kusiza ntoni na, ukuthi nxa ususebenzile kumbe nxa usufundile wasebenza kahle, ya wahola imali enhle, wabizwa ngomuntu wezimali zakhe lomuntu wezinto zakhe, ya ekugcineni kwakho konke nxa usubizwe ngalawo magama, wabizwa ngalezo zinto, ubusulahlekelwa yikuphila kwakho, kumbe ubusulahlwa egehena, ubususiba yikudla komlilo ekugcineni. Kambe kusiza ntoni na lokho okwenze emhlabeni nxa uzalahlwa ekugcineni? Ya, uyabona yini ukuthi isizathu sokuthi uphile kuze kube lamhlanje ingesokuthi usondele esiphambanweni, usindiseke uma usungakavalwa, ungakazunywa yikufa. Uyezwa yini? Ukwenzela ukuthi lanxa ushada kuhle ukushada, kodwa ushada usekukholweni. Lanxa usebenza kuhle ukusebenza, kodwa usebenza kuJesu. Uyezwa yini? Lanxa uzathola imali, inhle imali. Uyezwa yini? Uyithola imali usekukholweni, ukholwa. Uyezwa yini? Ya, konke lokhu kwenze usekukholweni, ngoba ukukhonza uNkulunkulu kulesithembiso sokuphila kwalamuhla lempilo ezayo, okusho ukuthi ngemva kwale mpilo emfitshane kule mpilo ende. Leyo mpilo ende siyithola sisaphila ngokwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, siphile impilo efihlwe kuJesu. Uyezwa yini? Haleluya, haleluya. Singakangeni enkonzweni yelizwi lanamhlanje, kasibe lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo, ukugcinwa singabaphilayo, kubekezelelwa kuze kufike sona lesi sikhathi lokho esingabaphilayo. Babo ingcwele, sibabi siyavuma, sibabe emvelweni, sibabe kwenzeni, sithethelele ukonakala kwethu. Nkosi, ubusiyasihlambulula, usenze amalunga ombuso khona lapha. Nkosi, ebantwini abazakulizwa lona leli lizwi, kulabantu abagulayo, abantu abahlukumezekileyo enyameni, sibanikele esandleni sakho. Wena usinikeza igama lakho, wathi sicele loba yini. Wena zonke zona lezi izinto uyazenza kwabakholwayo. Siyakholwa, sicela abagulayo Nkosi basile ngegama likaJesu. Sicela imikhuhlane yonke isuswe ngegama likaJesu. You are the great physician, you never lost a case. Siyazinikela esandleni sakho Nkosi. Imikhuhlane yonke esingabe sigula Nkosi othandekayo, sicela isuswe ngegama lakho. Abanye bahlutshwa yimoya yamadimoni. Abo ingcwele, sicela amadimoni asuswe ngegama lakho. Sicela Nkosi othandekayo ukukhululwa egameni lakho. Abanye badinga ingane Nkosi, kade bangena emshadweni kabalangane. Sicela ubanikeze ingane ngegama likaJesu. Abanye njalo badinga imishado, banikeze abalingani ababafaneleyo, bashadele esiphambanweni ngegama likaJesu. Abanye njalo badinga imisebenzi, provide them Nkosi ngemisebenzi ngegama likaJesu. Babo ingcwele, konke esikufisayo lesikucelayo senzele ngegama likaJesu. Senzele ngenxa yobukhulu bomusa wakho, senzele ngenxa yodumo legama lakho, senzele ngenxa yokulunga kwakho. Siyabonga ngoba usuzwile imithandazo yethu njalo usuyiphendulile. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, lizakhumbula ukuthi singaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Ya, sile subtopic ethi yona the mystery of the two Adams, imfihlakalo yabo Adam ababili. Ya, sisebhukwini lika Romans, incwadi yabaseRoma, incwadi emnandi, incwadi ecace kakhulu. Ya, incwadi ephethe udaba lemfihlakalo yokusindiswa kwethu.
Yalizakhumbula ukuthi our last study, our last sermon sasi revise kumbe sasibuyele emuva sikukhumbuzana ngalokho esasike sakhuluma ngakho ngemuva saze sazogcina kuRomans chapter 6. So uRomans chapter 6 uzakhumbula sabheka uverse 3 kusiya ku6, sachiya uverse 1 lo verse 2. So kuRomans chapter 6 iverse ngelika 3 kusiya ku6 sasikhuluma ngombhabhathizo. Namhlanje ngifuna sibheke isishi sendaba. Uyabona uRomans chapter 6 ukhuluma ngengozi yevangeli nxa ungalizwanga kahle. Nxa ungezwa sengathi uzwile wena ungezwanga. Omunye ngabuza ukuthi kathi Ndlovu kahle kahle uthini, uzama ukuthini? Kambe ivangeli ingozi yini? Zwana la ngizakutshela ngilovalo ngani bathandekayo. Ngilovalo ngani? Funa ivangeli endaweni yokuthi likusindise libe ingozi kuwe. Uyezwa yini? Nxa umfundisi kumbe umchumayeli ivangeli, ingozi ekhona ukuthi abantu bahlanekele ivangeli. Abantu bezwe sengathi umfundisi uthe yena umfundisi engatshongo njalo. Uyezwa yini? Manje ngifuna ukutolika kancane lokho engikhuluma ngakho. Uyabona kulezinto ezimbili uSathane angazifuniyo ukuthi abantu bazazi. Uyezwa yini? Okwakuqala uSathane angakufuniyo ukuthi abantu babekwazi luthando lukaNkulunkulu. uSathane uyazonda ukuthi abantu babekwazi uthando lukaNkulunkulu. uSathane uyakwazi ukuthi abantu bangabakwazi uthando lukaNkulunkulu abantu bayasindiseka. Uyezwa yini? So uSathane ngafuni ukuthi abantu bazi ukuthi uthando lukaNkulunkulu is unconditional, uthando lukaNkulunkulu is changeless. Uyezwa yini? So uSathane uyazonda, uyafihla, kafuni abantu babekwazi ngothando lukaNkulunkulu. Okwesibili uSathane angafuniyo ukuthi abantu babekwazi livangeli. Uyezwa yini? uSathane kafuni ukuthi abantu babekwazi ukuthi ivangeli kuyini. Uyezwa yini? So uSathane ufuna ukuthi abantu babe busy ngezinto ezingelasindiso. So uSathane uyazama ngazo zonke indlela ukuphumputhekisa imicabango yabantu mayelana ngevangeli. Uyezwa yini? Mana ngizakufundela ivesi, 2 Corinthians chapter 4 ivesi ngelika 3 lo 4. Ithi iBhayibheli yami, lanxa ivangeli lethu lembeswe kulabo ababhubhayo, uNkulunkulu walesi sikhathi uSathane usephumputhekisa ingqondo zabangakholwayo ukuze bangaboni ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Uyayizwa yini indaba la? Uyezwa yini ukuthi uSathane wenzani? iBhayibheli lithi uSathane usephumputhekisa ingqondo zabangakholwayo ukuze bangaboni ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Uyayizwa yini indaba la? Lapha kukhulunywa ngokuthi uSathane usephumputhekise ingqondo zabangakholwayo. Kodwa zwana la ngifuna ubambe la. uSathane kapheleli kwabangakholwayo kuphela. Ngifuna sibheke ukuthi uSathane wenzani kulabo abagcwele emachechi. Uyezwa yini? Kulabo abasontayo abagcwele emachechi, kulabo abakholwayo abagcwele emachechi. Funa ukuthi ubambe ukuthi uSathane wenzani, usebenza njani. Bamba la. Kulezinto ezimbili ezingama counterfeit uSathane azilethayo. Zonke nxa uzibheka izinto ezimbili esizakhuluma ngazo zifanana levangeli. Ngamanye amazwi nxa ukhangela nxa umuntu umuzwe ekhuluma kumbe efundisa kumbe echumayela ungacabanga ukuthi lo muntu ukhuluma ivangeli ngokwalo. Nxa ubezwa abafundisi bememezela emachechi la umuntu memeza ngelizwe elikhulu, ungasho ufunge ukuthi ukhuluma ivangeli. Kodwa kahle kahle ongamavangeli kwakhona konke ngama counterfeit. Uyezwa yini? Umsunguli wakho nguSathane. Isitha sevangeli. Uyezwa yini? Uyabona emhlabeni esiphila kuwo ko planet Earth, emhlabeni onalo wesono, ezintweni zonke ezenziwa ngabantu kule original le fake. Original le fake, original le vovo. Uyabona abantu abakhanda ifake bayakwanisa ukukopa ioriginal bayiqede. Nxa ngingakhuluma ngemali, banengi kakhulu abantu abahlala berojwa benikezwa ama-change emali yefake. Uhambe impela ukunyayila uphokothele, ucabanga ukuthi uthwele imali kuzwa kanti uthwele ifake yodwa. Uyezwa yini? Into engathengi lutho.
bamba la, i-original le-fake ungaphosa ufunge ukuthi into eyodwa. Uyezwa yini? Ya, nxa ubheka usabheka, ya, ungawuboni umahluko. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi umahluko uyabe ukhona. Uyezwa yini? Kudinga umuntu olelihlo elehlukanisayo, umuntu oyaziyo i-original. Uyezwa yini? Umuntu oyaziyo i-genuine nguye okwazi ukwehlukanisa i-genuine le-fake, genuine le-counterfeit. Uyezwa yini? Zwana la, nasevangelini madoda, nxa ungabheka ama-counterfeit omabili esizakhuluma ngawo, ama-fake amabili esikhuluma ngawo, nxa ungelakho ukuqedisisa ungawela kuwo ucabanga ukuthi livangeli. Madoda, uSathane leqile. Uyezwa yini? uSathane ngumkhohlisi. Ya, Ndlovu, sitshele phela, yiwaphi ama-fake, yiwaphi ama-counterfeit lawo evangelini okhuluma ngawo? Zwana la, enye i-counterfeit, enye i-fake yevangeli, ya, sike sakhuluma ngayo kuRomans chapter 4, ilegalism. Uyezwa yini? Uyabona, ilegalism iyingozi madoda, ilegalism iyingozi, ngoba nxa uyibhekile phandle ngathi livangeli, ya, iyahambelana levangeli. Uyezwa yini? Kodwa sovangeli bamba khonapho. Enye ifeki yesibili, umdubulo, ivovo lesibili, ya, lilamabizo amaningi ngesilungu, kuthiwa yi-libertinism or i-cheap grace. Uyezwa yini? Ngizakutshela ukuthi livangeli linjani lelo okuthiwa yi-cheap grace. Ya, zwana, angitsho ngakutshela ngemuva ngale, futhi ngike ngakukhumbuza ngemva kwayizolo ukuthi ivangeli yikulunga kukaNkulunkulu, yilokho okwenziwa nguJesu. Ngakutshela ngathi konke okudingekayo ukuthi umuntu ahambe ezulwini kwabhadalwa nguJesu. Uyezwa yini? Ngakutshela lokho ngathi uJesu wabhadala konke okudingakalayo ukuthi umuntu ahambe ezulwini. Uyezwa yini? Ngifuna ungilalele kuhle, ngoba ngifuna ukutolika ukuthi libertinism kumbe i-cheap grace kuyini. Uyezwa yini? Ya, bamba la, ivangeli le-cheap grace lithi lona, njengoba sesisindisiwe yikwenza lokufa kukaJesu, since uJesu sebhadele konke, uyezwa yini, then sikhululekile ukuphila noma kanjani. Uyayizwa yini ingozi la? Ivangeli le-libertinism, i-cheap grace lithi lona, njengoba sesisindisiwe yikwenza lokufa kukaJesu, since uJesu sebhadele konke, then sikhululekile ukuphila noma kanjani. Akusela ndaba lendlela uphila ngayo. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi, abantu bakhona abachuma ilivangeli le-libertinism, i-cheap grace, basebenzisa ivangeli lomusa, isipho sikaNkulunkulu engakhuluma ngaso. Basebenzisa ukuthi bakholise emhlabeni, bakholise esonweni. Uyayizwa yini indaba la? Bacabanga ukuthi nxa sichuma ili-righteousness by faith siyekethisa umthetho kaNkulunkulu, therefore umuntu sekhululekile esonweni. Uyayizwa yini ingozi la? Bathandekayo, ngifuna ukuchasisa lokhu. Nxa sibheka uRomans chapter 6, kulento ezimbili okuthiwa yi-liberty le-license. Uyezwa yini? Liberty and license. I-liberty yinkululeko ngesintu. I-license sonke siyayazi ngamaphepha lawana asetshenziswa ngo-drive, ayiwo avumayo anikeza u-drive igunya ukuthi adrive katshayele imoto. Uyezwa yini? Ngikhuluma ngenkululeko le-license. Izinto ezimbili ezingafaniyo lanxa ufisa. Uyangizwa yini? Bamba lokho. Uyabona ivangeli liyakhulula. Uyezwa yini? Ivangeli liyakhulula, ngoba uJesu wathi thina liza kulazi iqiniso, leqiniso liza kulikhulula. So bathandekayo, ivangeli liyenza njani bathandekayo? Liyakhulula. Ivangeli liyakhulula. Kodwa bamba la, ivangeli likhulula linjalo, kodwa lisinikezi ilicense yokuthi siphile umathandwa. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi, ivangeli liyasikhulula esonweni, kodwa inkululeko esinikezwa livangeli akusiyo yokuphila esonweni. Uyezwa yini? Ngeyokususwa esonweni. Ya, ivangeli kalikukhulula ukuthi iphile esonweni, kodwa ivangeli liyakususa esonweni. Uyangizwa yini? Uyangizwa wena muntu we-libertinism? Zwana la, ngiza kunikeza isibonelo esihle kakhulu. Anti uphile emhlabeni wena,
phila emhlabeni wena ngizakunikeza isibonelo esihle kakhulu. Uzakhumbula elizweni lakithi eZimbabwe umbuso uke waba uphansi kwamabhunu, uyezwa yini? Ya, umbuso uke wabubanjwe ngamabhunu abamhlophe. So abantu bakithi ngesikhathi bephila ngaphansi kombuso wamabhunu, imali babeyithola bamba lapha, imali babeyithola mbijana. Lanxa babemncindezelekile kodwa imali babesenza njani bathandekayo? Babeyithola. Babethi bangathola imali babethenga abakufunayo. That was the law, uyezwa yini? Babengazithatheli kodwa babethenga abanjani? Abakufunayo. Then kwaba lempi yenkululeko esiyaziyo sonke. Abantu bakithi bathola uzibuse ngo-1980. Ya, Independence Day khona ngo-19 bani? Yaba khona ngo-1980. Then abantu baseZimbabwe they were liberated, bathola uzibuse, bakhululwa ngaphansi kombuso wamabhunu, baba lenkululeko. Ngifuna ubambe la. Ukukhululeka kwethu akusho ukuthi nxa kulebhunu eliseleyo eZimbabwe, eliphile eZimbabwe, ya, elilemota elizweni kumbe elilesitolo elizweni leZimbabwe, siyathatha mahala. Hayi, uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi mina nxa sekuyikuthi sesithola uzibuse eZimbabwe, sesikhululekile, akusho ukuthi ukukhululeka kwethu sekusinikeza ilayisensi yokuthi nxa sokulebhunu eliphile eZimbabwe, nxa lilesitolo kumbe imota siyalithathela mahala. Hayi, esasikuthenga sisasengaphansi kwamabhunu lamanje siyakuthenga futhi, uyezwa yini? Ngumthetho khona. Umehluko yikuthi manje sithenga sikhululekile. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba la? So madoda, kutshona ukukhululeka kuJesu. Kambe ukukhululeka lokhu kuyasinikeza yini ilicense yokuphila ngendlela esifuna ngayo? Impendulo ithi cha, no, kwete, uyezwa yini? Akuvumi. Ya, zwana, ngike ngakutshela ukuthi ivangeli ingozi kakhulu. Ngiza kunikeza indaba emangalisayo kodwa eyingozi futhi. Zwana. Ivesi ngiyazi, ngike ngadlula phezu kwayo le. Romans chapter 5 ivesi ngelika 20. Ithi iBhayibheli umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini iBhayibheli? Ithi yena umthetho wabekwa ukuze isiphambeko senze njani? Sande. Kodwa lapho kwanda khona isono, umusa wanda kakhulukazi. Uyayizwa yini indaba lapho? Uyayizwa yini iBhayibheli? Ya, iBhayibheli ithi umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande. Kodwa lapho kwanda khona isono, umusa wanda kakhulukazi. Uthini kanti uPaul bathandekayo kule vesi? Ya, ngiza kutshela lokho kutshiwo nguPaul. Ngamanye amazwi uPaul uthi ivangeli liyasindisa, kungelandaba lokuthi uyisono esibi kanjani. Lanxa uyisono esesabekayo, ivangeli can save you. Uyezwa yini? Bamba la. Uyabona uhlupho lulapha. Mina lawe sonke sibabi, uyezwa yini? Hashi ukuba babi kuphela, kodwa sonke lapha, uyezwa yini? Lanxa sesiphendukile silemvelo ethanda isono. Ungizwe kahle. Mina lawe sonke sibabi, uyezwa yini? Hashi ukuba babi kuphela, kodwa lanxa sesiphendukile silemvelo ethanda isono. Zwana la, ungaziyengi, uyezwa yini? Ungaziyengi. Ucabanga ukuthi usuright nxa usuphendukile. Yebo, ingqondo yakho entsha oyizuze ngokukholwa ingasizonda isono, kodwa zwana la, imvelo yethu isono iyasithanda until our dying day, uyezwa yini? Size siye kufa imvelo yethu iyabithanda isono. So okwenzakalayo ukuthi umuntu wemvelo nxa efunda uRomans chapter 5 verse ngelika 20, uPaul esithi umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande, kodwa lapho kwanda khona isono, umusa wanda kakhulukazi. Ya, nxa usizwa njalo uhle ukholise uthi haleluya, umusa uyamangalisa, ngoba the more I sin the more grace can cancel my sin. Uyezwa yini? Umuntu wensono, ingqondo yemvelo le, carnal mind. Ya, uhla atshampuke, ayeqa umuntu wakhona nxa esizwa iBhayibheli lithi lona where sin abounds grace abounds much more. Ahlathi haleluya, umusa uyamangalisa, because the more I sin the more grace can cancel my sin.
umuntu ahlathi praise the Lord. Nxa ngisona kakhulu umusa wanda kakhulukazi. Uzwe ukuthi asiqhubekeni madoda sisona madoda ukuze umusa wande kakhulukazi. Wena ulengozi yokulahlwa uyezwe ungafundi iBhayibheli isibantu. Ungafundi iBhayibheli isibantu. Ucabanga ukuthi yiko kutshiwo nguPaul khonokho. Ungahlanekela ivangeli. Umusa kaNkulunkulu kawunikeza umuntu igunya lokona uyezwe. Vele ungaqali ukufunda iBhayibheli ukusuthisa inkanuko zakho. Asambe ngifuna ukukunikeza enye ivesi abantu abangayizwayo. Ungabe le ndaba sizobuyela kuverse 1. Asijahanga lutho. Zwana uRomans chapter 6 verse ngelika 14. Ithi iBhayibheli ngoba isono kasikuba ngumbusi wenu. Ngoba lina kalikho ngaphansi komthetho kodwa ngaphansi komusa. Ya, uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini iBhayibheli? Ngenye amavesi abantu abangayizwayo. Ngenye amavesi abantu abayitolika kabi esidivide umhlaba uyezwa yini? Ya. Ithi iBhayibheli ngoba isono kasikuba ngumbusi wenu. Ngoba lina kalikho ngaphansi komthetho kodwa lingaphansi komusa. Ngifuna ukudiliza konke okuchiyo ngabantu okulenhlabathi bezama ukutolika leli vesi uyezwa. Ngifuna ukudiliza konke okuchiyo ngabantu okulenhlabathi bezama ukutolika leli vesi. Ya ngake ngezwe omunye umdala webandla esithi uPaul nxa esithi we are no longer under the law but under grace. Ya uyabe ngakhulumi ngomthetho eli10. Ya uyabe ngakhulumi ngomthetho eli10. Hayi ngiyala uyezwa yini? Ngiyala. uPaul wayekhuluma ngayo imithetho eli10 uyezwa yini? Wayekhuluma ngayo sibili. Ya ngizayitolika kwelinye ilanga le. Uyakwazi ukuthi uPaul utshoni nxa esithi asisekho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa. Zwana la. Utsho ukuthi wena nxa ususindisiwe ngomusa la nxa usiwa usenza iphutha umthetho awusakulahli ngoba usekho ngaphansi kwawo. Uyangizwa yini? Ngiyaphinda futhi. uPaul nxa esithi kasisekho ngaphansi komthetho kodwa sesingaphansi komusa. Uthini uPaul? Ya la nxa ususindisiwe wena nxa ususiwa usenza iphutha usindisiwe umthetho awusakulahli ngoba usekho ngaphansi kwawo. Ngakutshela ngathi mina ngemuva ngale ngakutshela ngathi kuyingozi ukuthi umuntu wesono abe ngaphansi komthetho ngoba umthetho unikeza isono igunya lokubulala isoni. Uyezwa? So wena ungakhululwa ngaphansi komthetho. Ya. So nxa ungakhululwa wena ngaphansi komthetho ube ngaphansi komusa la nxa ungona umthetho awusakulahli ngoba usekho ngaphansi kwawo. Isono asisela amandla okubulala ngoba amandla esono ngumthetho. Amadoda imfihlakalo le. Imfihlakalo le. Ungizwile ukuthi ngitheni? Ngithe mina so wena ungakhululwa ngaphansi komthetho ube ngaphansi komusa la nxa ungona umthetho awusakulahli ngoba usekho ngaphansi komthetho. Isono asisela amandla okubulala ngoba amandla esono ngumthetho. Madoda imfihlakalo le. Madoda imfihlakalo le. Sizoyambula ngosuku lwayo. Ungaphuthi lapho nxa sesiyambula uyezwa. Zwana iBhayibheli ku 1 Corinthians chapter 15 verse ngelika 56. Ithoni iBhayibheli? Udonsi lokufa yisono. Lamandla esono ngumthetho. Uyayizwa yini indaba lapho? Udonsi lokufa yisono, lamandla esono ngumthetho. Uyezwa ukuthi isono sithola ngapha amandla okubulala. Uzwile iBhayibheli? iBhayibheli ithi amandla esono ngumthetho. So madoda isono sithola amandla okubulala emthethweni. Ngamanye amazwi umthetho utshela isono ukuthi ndoda ubabhuqe ngoba izoni zifanele ukufa. Uyezwa? So umthetho nxa utshela isoni ngathi uthi zwana sono babhuqe laba ubulala kwasani ngoba bonke labo izoni ezifanele ukufa. Uyezwa? Bamba lo, bamba la. So wena nxa ungasekho ngaphansi komthetho isono ngeke sikubulale ngoba kasisela amandla. You are free from the condemnation of the law and this case. Uyezwa? You are free from the condemnation of the law and this case. Ngoba nxa ungaphansi komthetho izikhathi zonke nxa usona umthetho uthi wonke umuntu onayo kumele afe.
Kodwa nxa emuntwini okholwayo umuntu esekhululiwe emthethweni, umthetho ngeke kutsho ukuthi umele ufe wena, ngoba you are no longer under the law but you are under the grace. Uyezwa, you are under grace. Bamba khona lokho, kubambe khona lokho, ukholwe futhi. Ngiyazi kunzima kakhulu, kodwa bekezela, uzozwisisa nxa sesiya phambili. Zindaba ezimnandi kakhulu, kodwa zindaba eziyingozi nxa ungayizwanga kuhle. Engifuna ukukhuluma ngakho manje ingozi yakhona. Uyezwa, engifuna ukukhuluma manje la sesivala ingozi yakhona. Ya, ingozi ikukholwa ukuthi njengoba umthetho ungasasilahli, then sesingaphila ngendlela engifuna ngayo. Uyezwa, ya, ingozi ekhona yona le. Anti abantu bengezwa kuthiwa siyakhululwa ngaphansi komthetho, nxa sesikhuliliwe umthetho awusasilahli ngoba isono siselamandla, ngoba amandla esono ngumthetho. Uzwe sokuthiwa hayi, ya, manje sesizaphila umathanda ngoba sisekho ngaphansi komthetho. Ingozi esikhuluma ngayo ngifuna ukuyidiliza yona le. Uyezwa, ya, ingozi ikukholwa ukuthi njengoba umthetho ungasasilahle, then sesingaphila ngendlela esifuna ngayo. Umbuzo uthi ngubani otsho njalo? Ngubani otsho njalo? Nguwe phela. Uyezwa, phela sifuna into ezikhulunywa nguwe, sifuna into ezikhulunywa ngeBhayibheli. Uyezwa, ungaziyengi. Kulabantu abafundisana batshelana ukuthi asisekho ngaphansi komthetho, sesingaphansi komusa, therefore asiqhubekeni esonweni, asiqhubekeni sisona. Wena kambe bathandekayo, ukuba ngaphansi komusa kuyasinikeza yini leyo nkululeko? Umbuzo kumele uzibuze wona. Ukuba ngaphansi komusa kambe kuyakunikeza yini inkululeko yokuqhubeka usona, uqhubeke esonweni? Impendulo ithi phinde, ungaziyengi. Uyezwa, kumele nginyathele kakhulu la, ngoba yilo uhlupho olukhona emachechi. Bathandekayo, okunye okungakunceda ukuthi wazi lapho ingozi eyaqala khona. Ya, okungakunceda ukuthi wazi ukuthi ingozi le yaqala kuphi. Ya, ukuthi wazi ukuthi imvelaphi yebandla lakho livela kuphi ibandla. Kule mfundiso le okuthiwa i-dispensation. Uyezwa, dispensational teaching, iluhlu lwamaJuda lawana uJakobo wababhalela incwadi kaJames. Ya, yibo abafundisa ivangeli cheap grace labo. Uyezwa, ya, uzananzelela ukuthi uJakobo nxa ibhala kakhulu ukhuluma nge-faith and works. Uyezwa, ukukholwa lemisebenzi, ukukholwa okusebenzayo. Uyezwa, wayebhalela amaJuda ayefundisa ivangeli le-cheap grace. Ya, ngenxa yevangeli elinjalo elaliselitshunyayelwa emachechi, abantu sebeqala ukufuna ukuphila umathanda ngoba besithi sesingaphansi komusa. Then ngenxa yemfundiso ezinjalo ibandla laqala ukutshumayela umthetho. Uyezwa, kwaba ngumthetho insuku zonke, umthetho iminyaka yonke. Ya, umphumela wakhona kwaba yilegalism. Wathi uSathane liqile, ngikutshelile, ngiyakutshela futhi, uSathane liqile. Ani ubonithi sisuke kuphi? Sisuke ebantwini labana abachumayela ivangeli le-dispensational teaching. Uyezwa, ivangeli le-cheap grace. Uyezwa, amaJuda lawana ayefundisa ukuthi umuntu angakholwa kuphelile se-right, ya, sengaphila loba yikanjani, akuselandaba. So abantu abanye amadoda aqalisa ukuthi yabona abantu sebephila umathanda, abantu sebephila umathanda, baqalisa ukuchumayela, be-emphasize, be-encourage ibandla ngomthetho kaNkulunkulu. So kwaba ngumthetho abantu sebegqugquzela, bekhuthaza ukuthi umthetho awugcinwe iminyaka yonke. Umphumela wakhona awuzange waba muhle, waproduce i-counterfeit yevangeli okuthiwa yi-legalism. Abazalwane bagcina sebengama-legalist, benganakanga abantu abathemba ukulunga komthetho. Then ngokuya kwesikhathi amanye amadoda okukholwa bananzelela okunye okwakusekushota emachechi la, the peace of Christ. Uyezwa, ukuthula kuJesu. Ya, ngicabanga ukuthi ngike ngakutshela ukuthi abantu abachumayela ivangeli lomthetho abalakho ukuthula. Ya, umthetho awunikezi ukuthula ngoba ngeke ufinyelele ekugcwaliseni okufunwa ngumthetho. You will never fulfill the law. So nxa ungasoze ugcwalise ukuthi okufunwa ngumthetho, kuthi ukuthi nxa uphila ngaphansi komthetho ulokuchumayela umthetho, awubi lokuthula ngoba wena ochumayela ngomthetho awungeke usuthise umthetho. Uyezwa, ya, amadoda ananzelela ukuthi hayi manje ichechi la kulento esishota la, into esishota la yikuthula kuKristu ngenxa yalomthetho osuhlala ujunyayela. So lawa amadoda aqala ukuchumayela ngokuthula kuJesu, bezama ukubuyisela ukuthula emabandleni, ukuthula kwakuqedwe yilegalism.
yikho nxa ufunda ingwalo zamadoda afana labo Johnson wagona intshumayelo zabo ababetshumayela ngazo babezama ukunikeza abantu ukuthula okuvela ngokulungisiswa kokukholwa justification by faith. Zwana la, uyabona uSathane liqile, usile uSathane wajabulela ukususa abantu kulegalism okulivangeli lefeki abafake futhi kwelinye ivangeli lefeki i-cheap grace okungelinye futhi ivangeli levovo umdubulo wevangeli. Uyezwa? So uSathane bathandeka ugangile vele uSathane kalandaba ukuthi ukuliphi ivangeli kulawa amabili. Uyezwa? Ilegalism le-cheap grace uyakwazi uSathane ukuthi wonke lawa amavangeli kaso original gospel kodwa yifake ngamavovo imdubulo akusindisi konke lokho. Yikho uSathane akwenzileyo. Yikho uSathane akwenzileyo. Abanye abantu ngama-legalist babhizi ngomthetho abanakho ukuthula. Abanye bathe bezama ukudinga ukuthula bamukela ivangeli le-cheap grace baphila umathanda esonweni. Uyabona ilegalism umashabhuqe. Uyezwa? Ilegalism umashabhuqe iyingozi enkulu ngoba ngaphandle umuntu wakhona ulunge kakhulu. Ezenzweni umuntu welegalism uhlele emuhle kakhulu. Uhlupho lwelegalism lungaphandle nothi ngaphakathi. Uyezwa? Lungaphakathi nothi ngaphandle. Sorry. Uhlupho lwelegalism lungaphakathi nothi ngaphandle. Umuntu welegalism nxa umbheke ngaphandle awusoli lutho konke 100%. Uyezwa? Konke 100%. Uzakhumbula kwelinye ilanga uJesu nxa etshela abaFarisi uthini uJesu? Matthew chapter 23 ivesi ngelika 27 uthi maye kini bafundisi bomthetho lakini baFarisi lina bazenzisi linjengamathuna aconjiweyo akhanya ebukeka ngaphandle kodwa ngaphakathi agcwele amathambo abantu abafileyo lakho konke okungcolileyo. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba la? Jesu uthi maye kini bafundisi bomthetho. Uyayizwa ukuthi bafundisi bani? Ilegalism phela le. Uthi bafundisi bomthetho lakini baFarisi lina bazenzisi linjengamathuna aconjiweyo akhanya ebukeka ngaphandle kodwa ngaphakathi agcwele amathambo abantu abafileyo lakho konke okungcolileyo. Uyayizwa yini indaba la? Indlela uJesu waqala ngayo ilegalism. Abantu bakhona nxa sebehamba benyonyoba begqoke kahle ungaphosa uthi ngamaKristu ungabanikeza 100%. Kanti ayakulalutho ngokuyilegalism umdubulo ivovo lodwa. Uyezwa? Uyabona ilegalism iyingozi ngoba ngaphandle umuntu wakhona uyabubona umuntu ongavuka ethethwe wayezulwini njengo-Enoch. Uyezwa? Kanti akulalutho imbonani madoda, akulalutho into zangaphandle ngaphathi kubolile ngamathambo wodwa. Uyabona ingcwaba bathandekayo, ingcwaba lingcwaba lanxa licece laba lihle laceciswa ngelitshe elihle, ingcwaba phakathi kulamathambo kubolile kuyanuka phakathi. Uyezwa? Yikho kwakutshiwo nguJesu ukuthi uyabona lanxa ungaze ucece phandle akukusizi nxa ubole phakathi. Uyezwa? Uyabona? Asambe ku-libertinism, cheap grace. Uyezwa? Uyabona i-cheap grace ile advantage eyodwa kuphela, isegcekeni, iyabonakala. Abantu bakhona abafihle, bayaphila ngendlela abafuna ngayo, abacatshe. Therefore kulethemba, bayaqondiseka ngoba uhlupho luyabonakala egcekeni. Uyezwa? Ngaphandle abantu belegalism, abelibertinism vele bayacacile bazigangi hlubabone ngendlela abaphila ngayo. Ngamanye amazwi ivangeli le-cheap grace ngaphandle libi kakhulu ukwedlula ilegalism, kodwa ilegalism ngaphakathi libi ukwedlula i-cheap grace. Uyezwa? Kodwa bamba lapha, wonke la amavangeli amabili akhandwa nguSathane kumele adilizwe. Esikufunayo liqiniso likuJesu. Uyezwa? La amavangeli amabili, libertinism, legalism, akusindisi lokhu. Uyezwa? Asomavangeli vele lokhu. Uyezwa? Phakathi kwevangeli le-cheap grace le-legalism akula okulivangeli leqiniso. Uyezwa? Vuma sivale la, sizoqhubeka sibheke uRomans chapter 6 verse 1 lapho uPaul aqala ngokudiliza i-libertinism, i-cheap grace. Okwamanje asime la, sizaqhubeka. Uyezwa? Mana ngivale, ngiyakunxusa mfowethu, woza sizodiliza lokhu kokubili. Ngiyakwazi ukuthi ema-church kugcwele i-legalism le-libertinism. Uyezwa? Kulabantu abathemba ukulunga komthetho, abafundisi bomthetho bagcwele ema-church la,
bakhona njalo abathi hawu umthetho uyasebenza, umthetho uyasebenza, ilegalism bewusebenzisa ngendlela engayisiyo. Bakhona abathi umthetho awusasebenzi, wabethelwa esiphambaneni. Lonke lezwi iBhayibheli ngabantu, uyezwa yini? Konke asovangeli lokho. Ivangeli nguJesu, uyezwa yini? Ivangeli likuJesu. Asikudilizeni konke lokho, sibuye kuJesu asisindise, uyezwa yini? Jesu uyakubiza, uJesu uyakunxusa mfowethu. Asikhuleke nxa uvuma. Babo ingcwele siyavuma, siyakwamukela. Sidilize ilibertinism, ivangeli le-cheap grace. Ayisikho wakufela abantu lokho. Babo ingcwele, dilize ilegalism. Ayisikho wakufela abantu ukuthi bakwamukele lokho. Wena wafela abantu ukuthi bamukele umhlatshelo wakho opheleleyo. Sinikeze wona, sisindiseke ngoJesu. Amen.